Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Naye makuru agezweho. Protais Mitali wigeze kuba ministri mu Rwanda yapfuye. Naho bisi zikoresha amashanyarazi zigiye gutwara abagenzi mu ntara zose z'igihugu. AFCM 23 igiye gushyiraho inzego zayo z'ubutabera. Muri aya makuru turaza no kugaruka ku nama ya mbere y'urwego rugenzura yubahirizwa ry'amasezerano n'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda yateranye. Mu gihugu cy'u Burundi ho abadepite basabwe gushaka diplome, kwiga icyongereza na mudasobwa. Naho President Donald Trump yohereje ubwato bwa nucleaire hafi y'igihugu cy'u Burusi. Amerika yahagaritse visa z'abayobozi ba Palestine. Ni mu gihe Zelensky we yasabye ko Putin yakurwa ku butegetsi. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize aya makuru none ku itariki ya 2 z'ukwa 8 kwa 2025 mugiye kugezwa nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics, ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etage ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusho kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha, tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri, ndetse tukaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa, ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikishe nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Haha ibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi maze wiyubakira u Rwanda. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye kuri ivuga ko Protais Mitali wigeze kuba ministri mu Rwanda yapfuye. Protais Mitali wakoze imirimo itandukanye muri guverinoma y'u Rwanda irimo kuba ministri w'umuco na siporo yapfuye. Mitali yaguye mu gihugu cy'Ububirigi aho yaramaze imyaka 10 yarahungiye. Protais Mitali wabaye ministri w'umuco na siporo kugeza mu 2014 ubwo yahindurirwaga imirimo akagirwa ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia. Usibye izi nshingano, uyu mugabo yanabaye umuyobozi w'ishyaka PL hagati ya 2007 na 2014. Mu 2015 nyuma y'uko Mitali yaramaze guhunga, yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ashinjwa ibyaha birimo ubujura no kunyereza umutungo w'ishyaka yarabereye umuyobozi. Ni amafaranga abarirwa muri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yamaganye yivuye inyuma ibirego bya Vital Kamerhe. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yatangajwe yamaganye yivuye inyuma ibirego bidafite ishingiro Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Kongo Vital Kamerhe yashyize ku Rwanda ubwo yari Geneve mu Busuwisi. Ubwo Kamerhe yari mu nama ya gatandatu ihuza ba perezida b'inteko zishinga amategeko ku isi, yikomye u Rwanda agaragaza ko igihugu cye cyiteguye kubana mu mahoro narwo nubwo mu bihe byashize rwagiye rugitera amakuba. Yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje guharanira amahoro, yirengagiza amakimbirane ifitanye n'u Rwanda. Turashaka gushimangira umubano w'ubufatanye n'abaturanyi bacu bose uko ari 9. Kamerhe kandi yashinje ingabo z'u Rwanda gukorera icyo yisi honyora rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo byigaruriwe na M23.
Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda mu itangazo yasohoye yavuze ko ibyatangajwe na Kamere binyuranye n'ubushake bwari bwaragaragarijwe mu nteko rusange ya Francophonie yabereye i Paris hagati y'itariki ya 12 na 13 z'ukwezi gushize. Muri inteko Kamere yagaragaje ko ashyigikiye amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na Kongo byasinyiye muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ndetse anashishikariza inteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi gufata ububasha mu ishyirwa mu bikorwa ryayo, anazisaba umuhate w'ibiganiro n'ubufatanye mu rwego rwo gufasha akarere kugera ku mahoro. Inteko y'u Rwanda yagaragaje ko kuba Kamere yahinduye imvugo nyuma y'ibyumweru bibiri bigaragaza ko adaha agaciro umuhate yatangarije mu ruhame ibiteje impungenge ku budakemwa bw'inteko ya Kongo mu kugera ku mahoro. U Rwanda rwashimangiye ko kugira ngo amasezerano y'amahoro rwasinyanye na Kongo ashyirwe mu bikorwa azabwa ibintu byinshi birimo kuba inteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi zigomba kuyemeza. Rwunzemo ruti kwisubira ku bijyanye n'aho uhagaze muri politike bishobora kudindiza ruriya rugendo ndetse bikabangamira imbaraga zose z'amahoro. Inteko y'u Rwanda yijeje ko izakomeza ibiganiro byubaka mu rugendo rwo gushaka iyubahirizwa ry'amasezerano no gushaka amahoro mu karere. Minisitiri Habimana yasabye abanyarwanda gukomera ku munsi w'umuganura. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yasabye abanyarwanda gukomera ku munsi mukuru w'umuganura kubera uruhare wagize mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Yabitangarije mu karere ka Musanze mu munsi waranzwe n'imurika ry'ibikorwa bitandukanye bibyara umusaruro, herekanwa umusaruro mu bikorwa birimo inganda, ubuhinzi, ubukerarugendo, uburezi n'ibindi. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudien yagaragaje ko abatuye aka karere bageze kuri byinshi birimo hoteli 44, ubwiyongere bw'umusaruro w'inganda, ubuhinzi ndetse n'ibindi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yagaragaje ko umuganura atari ugusangira gusa, ahubwo ko ari igihe cyo gutekereza no gukora igenamigambi rihamye. Ati umuganura si ugusangira gusa, ahubwo ni igikorwa cy'umwaka wose. Ni igihe cyo gukora ingengo y'imari, gutegura ibikorwa no guhiga ibizakorwa, noneho hakazamo no kwishimira ibyagezweho. Yanagaragaje umuganura nk'umurunga uhuza abanyarwanda. Ati ni urufunguzo rw'ubumwe bw'abanyarwanda. Ni uguhamya ko twese duturuka ku muzi umwe no kwemera indangagaciro dusangiye zo gukunda umurimo, kuko nta uganura ibyo atakoze. Gukunda igihugu. Umuganura w'uyu mwaka wari ufite insanganyamatsiko igira iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Mu yandi makuru, bisi zikoresha amashanyarazi zigiye gutwara abagenzi mu ntara zose z'u Rwanda. Ikigo kimenyerewe mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange hifashishwe bisi zikoresha amashanyarazi cyashyikirije sosiyete 5 zitwara abagenzi mu ntara bisi zikoresha amashanyarazi 100% zigenda ibirometero 350 zisharijwe zikagira imyanya 42. Izi modoka zitezweho impinduka mu gutwara abantu mu ntara. Izi bisi zahawe amasosiyete akorera mu ntara y'Iburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo n'Iburasirazuba. Agaragaza impinduka izi modoka zizanye, Doreen Orchaba, umuyobozi wa Basi Go Rwanda, yagize ati intebe ni nziza, ni nko mu ndege, nta rusaku kuko ntizivuga, zifite aho gushyira imizigo, ikindi zirimo internet naho gucomeka telefone wongera umuriro. Hari izigiye kujya Nyagatare, i Karongi, hari n'izigiye kujya i Huye mu Majyepfo, ndetse hari n'izizagira Rusizi. Mu mezi ari imbere Basi Go izaba yazanye ngo izindi modoka zigera mu 100, ndetse nyuma yazo hazahita haza izindi 200 kugeza ubwo bazagera ku modoka 1000 biyemeje. Guverinoma y'u Rwanda ifite gahunda yo kugabanya imyuka ihumanya ikirere cyane cyane ituruka mu binyabiziga mu rwego rwo kurinda ibidukikije no guteza imbere iterambere rirambye. Ibi bikorwa hagamijwe kugera ku ntego yo kugabanya imyuka ihumanya ikirere kuri 38% bitarenze umwaka wa 2030. N'abantu 3 muri Kigali batawe muri yombi bazira gucuruza urumogi na kanyanga. Ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge rikorera mu karere ka Gasabo na Kicukiro ryafasha abantu 3 bacuruzaga ibiyobyabwenge by'urumogi na kanyanga. Umwe muri aba ni umugabo ufite imyaka 40 mu murenge wa Jabana mu kagari ka Kidashya wafatiwe mu rugo rwe afite ikiro cy'urumogi na litiro 6 n'igice za kanyanga yacuruzaga. Abandi babiri bari mu w'imyaka 38 n'uw'imyaka 40 bafatiwe mu karere ka Kicukiro murenge wa Gahanga bafite ibiro 4 by'urumogi na bure 176. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werashe Gahonzire yavuze ko bose bafungiye kuri station zaho bafatiwe kugira ngo bakorerwe dosiye bajyanwe mu bugenzacyaha. CIP Gahonzire yasabye abishora mu biyobyabwenge kubireka kuko amayeri yose bakoresha yamaze kumenyekana. Mu karere ka Rutsiro ho afunzwe akekwaho kwica mugenzi we amuteye icyuma mu mutima. Umusore w'imyaka 35 mu karere ka Rutsiro afunzwe akekwaho kwica ateye icyuma mu mutima mugenzi we w'imyaka 42 afatirwa mu gihuru aho yari arimo agerageza kwihisha. Byabereye mu murenge wa Boneza mu kagari ka Kabihogo ho mu mudugudu wa Rugamba. SP Sylvestre Twaje Amahoro umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba yabwikiye amakuru igihe ko aya makuru ari ukuri nubwo ngo icyo bapfuye kitaramenyekana. Ati nibyo koko nzabarinda yishwa atewe icyuma mu mutima barimo basangira inzoga nyuma baterana amagambo. Icyo bapfuye ntikiramenyekana yafashwa arafungwa mu gihe iperereza rigikomeje. SP Twaje Amahoro yakomeje avuga ko buri gihe polisi y'u Rwanda yibutsa abaturage ko bakwiye kwirinda urugomo n'amakimbirane cyane cyane binda kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge usanga ziba intandaro y'urugomo n'ubwicanyi bwa hato na hato. Umurambo wa nyakwigendera wese ujyanwa ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma mbere yo gushyingurwa. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo.
amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu za mbere muri serivisi zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlas, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi, abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlas yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura, ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Makuru avugwanze y'u Rwanda, AFC M23 igiye gushyiraho inzego zayo z'ubutabera. Ihuriro AFC M23 rigiye gushyira mu bice rigenzura byo mu burasirazuba bwa Kongo inzego nshya z'ubutabera zibangikanye n'iza leta ya Kinshasa. Muri iki cyumweru abayobozi bari rya huriro barimo Colonel Nanga, General Sultan Makenga, Bertrand Bisimwa na General Bernard Byamungu bahuriye mu nama yari igamije gusuzuma ibyo raporo ya komisiyo yashyizweho ngo ibyutse urwego rw'ubutabera yabashije kugeraho. Derion Kimbulungu, umunyamabanga wa AFC M23 akaba na perezida w'iriya komisiyo, yavuze ko iriya gahunda igamije kongera kubyutsa inkiko za gisirikare, iza gisivile ndetse n'ingereko, cyo kimwe no gushyira inzego z'ubuyobozi bw'urwego rw'ubucamanza mu bice M23 igenzura. Ibi bivuze ko uriya mutwe ugiye gushinga inkiko mu bice by'intara za Kivu zombi, zikaba zizakorera Igoma, Irucuru, Imasisi, Nyiragongo kimwe no muri Bukavu. Ni inkiko zigomba kuba zibangikanye n'iz'ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze igihe bwarakatiye igihano cy'urupfu bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe. Urwego rw'ubutabera AFC M23 igiye gushinga rurakurikira izindi nzego yamaze gushyiraho mu bice igenzura zirimo ubutegetsi bwite bwa leta, urwego rw'imisoro ndetse n'iz'umutekano. Ntiyaramenyekana igihe inzego z'ubutabera za M23 zizashyirirwaho, cyakora hari amakuru aturuka muri uyu mutwe avuga ko zimwe mu nkiko zizaba zatangiye gukorera mu bice bikomeye by'uriya mutwe mu mezi make ari imbere. Kugeza ubu ntacyo ubutegetsi bwa Kinshasa buravuga kuri iyi gahunda nshya ya AFC M23. Iri huriro rero ryanataye muri yombi umuyobozi wa kaminuza Igoma n'umunyeshuri we. Ubuyobozi bwa M23 mu mujyi wa Goma bwataye muri yombi Blaise Wambana, umuyobozi wa programme mu ishuri rikuru ryigisha imiyoborere n'ubucuruzi Institut Supérieur de Technique de Gestion des Affaires, hamwe n'umunyeshuri we witwa Samvura Mukandama wiga mu mwaka wa mbere w'iyi kaminuza. Intandaro yitabwa muri yombi ry'uyu muyobozi n'umunyeshuri ryakomotse ku gikorwa Samvura Mukandama yari yitabiriye cyo gusobanurira abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye amahirwe yo gukomereza muri iriya kaminuza muri gahunda isanzwe ikorwa buri mwaka nyuma y'irangiza ry'ibizamini bya leta. Ni igikorwa cyari kigamije gukangurira abarangije amashuri yisumbuye kwiyandikisha mu mashuri makuru na kaminuza ari muri iki kigo, ariko nk'uko amakuru aturukaho byabereye bitangaza ngo habaye kutumvikana hagati ya Samvura n'abanyeshuri bo muri indi shuri. Ibi byakuriye umwuka mubi n'amahane hagati y'ubuyobozi n'abanyeshuri, maze abo banyeshuri bahamagara ubuyobozi bwa AFC M23. Abasirikare ba M23 bashinzwe umutekano mu mujyi wa Goma bahita bata muri yombi y'umunyeshuri yitwa Samvura Mukandama. Umuyobozi wa programme Blaise Wambana yagerageje kujya kureba icyo yakora ngo uyu munyeshuri warekurwe, ariko nawe ahita atabwa muri yombi. Kuri ubu bombi bakaba bafungiwe muri komine ya Goma nk'uko amakuru ava muri iyo kaminuza bitangaza. Biramenyerewe ko igihe ibizamini bya leta birangiye hirya no hino muri Kongo habaye ibikorwa byo kugaragaza ibyishimo cyangwa kwamamaza amashuri makuru abanyeshuri bakwiye gukomerezamo muri kaminuza. Ibyo bikorwa rimwe na rimwe rero bivamo imyitwarire idakwiye, nkaho bamwe mu barangije batwika imyenda, amakayi n'ibitabo nk'igikorwa cyo kwikiza umuvumo w'ibizamini no kuba ngo baruhutse intebe y'ishuri. Iyi myitwarire rimwe na rimwe ikurura imvururu nk'izi zaviriyemo ifatwa ry'umuyobozi n'umunyeshuri we, nubwo bitaramenyekana ku cyateye ifatwa ryabo, gusa ngo bagiye guhabwa ubutabera barebe niba barekurwa cyangwa se niba hari ibyindi bihano bafatirwa. Kinshasa aho abunganira leta mu rubanza rwa Kabila bemerewe $2,400,000 by'amadolari.
Minisiteri y'ubutabera ya Kongo yasezeranyije abanyamategeko barindwi barengera inyungu za leta mu rubanza rwa Joseph Kabila ko izabahemba miliyoni 2.4 by'amadolari y'Amerika. Uru rubanza rwa Kabila ruri kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare kuva ku itariki ya 25 z'ukwezi gushize. Ubushinjacyaha umushinja icyaha cyo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe utemewe, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyoko muntu. Ni ibyaha ubushinjacyaha buhuza no kuba bumushinja ko umuyobozi w'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo. Nubwo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru we yabihakanye. Leta ya Kongo yahaye akazi abanyamategeko barindwi kugira ngo barengere inyungu zayo muri rubanza, ibasezeranya kuzabahemba amadolari miliyoni 2.430, hakaba harimo abemerewe 300, 350 n'ibihumbi 400 by'amadolari. Mu gihe abanyekongo batunguwe no kubona ingano y'aya mafaranga, umwe muri aba banyamategeko Maître Jean-Marie Kabengele yatangaje ko mu gihe aya madolari atagera kuri miliyoni 4 yari guhabwa agombaga gufata Corneille Nangaa wa FCM 23 na bagenzi be, rwose ngo atari menshi. Tariki ya 31 z'ukwezi gushize urubanza rwa Kabila rwarakomeje, ubushinjacyaha bwerekana ibimenyetso birimo amashusho. Urukiko rwanzuye ko ruzakomeza ku itariki ya 7 z'uku kwa 8 2025. Nabibabwiye mu ngingo z'ingenzi ko muri aya makuru turaza kugaruka ku nama ya mbere y'urwego rugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano n'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda yateranye. Intumwa za leta ya Kongo n'iy'u Rwanda zahuriye Washington mu nama ya mbere y'urwego rwo kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano n'amahoro ibihugu byombi byashyizeho umukono ku itariki ya 27 z'ukwa gatandatu uyu mwaka. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko iyo nama ya mbere yabaye hari indorerezi za leta ya Amerika, Katari, Togo nk'umuhuza w'ubumwe bwa Afurika na Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika. Urwo rwego ruzwi nka Joint Oversight Committee rushinzwe kugenzura ibahirizwa ryari amasezerano no kwakira ibirego byo kuyarengaho, rugafata ingamba ku kurenga kuri ayo masezerano kandi rugakemura amatati mu mahoro. Amasezerano y'amahoro ya Washington avuga ko impande zombi ziyemeje gushyiraho urwo rwego ruhuriweho n'impande zombi mu gihe cy'iminsi 30 nyuma y'isinywa ryayo, kandi rugakorera ku mahame yumvikanyweho n'impande zombi. Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko mu nama ya mbere abitabiriye batoye abakuriye komite y'uru rwego bemeza amahame rugomba gukoreraho, baganira ku ntambwe mu gushyira mu ngira amasezerano y'amahoro yasinywe, kandi bategura inama ya mbere ya Joint Security Coordination Mechanism, urwego tekinike mu by'umutekano ruhuje impande zombi kuri aya masezerano. Iyi minisiteri ivuga ko ubumwe bwa Afurika, Katari na Amerika byitabiriye ibyo biganiro mu rwego rwo gukurikirana imigambi y'ubahirizwa ry'intambwe z'amahoro arambye biciye mu biganiro. Abagize uru rwego, amasezerano ya Washington ateganya ko bazajya bahura rimwe mu kwezi, aho bahuriye akajya hasimburana rimwe muri Kongo ubundi mu Rwanda, igihugu cyakiriye kigategura ibisabwa byose ndetse n'umutekano kuri buri nama cyakiriye. Amasezerano y'amahoro ya Washington avuga ko impande zose zizashyigikira ibiganiro birimo guhuza Kongo na M23 ku buhuza bwa Katari, ndetse n'imihati yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro. Tukivuga kuri Kongo n'u Rwanda, gahunda zo muri Afurika zigamije amahoro mu burasirazuba bwa Kongo zigiye guhuzwa. Perezida William Ruto akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe na Emmerson Mnangagwa uyobora Zimbabwe n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC bayoboye inama yiga ku buryo amahoro yaboneka mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama yabereye i Nairobi muri Kenya yitabiriwe n'abahuza bashyizweho n'iyi miryango yombi aribo Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta, Catherine Samba Panza, Sahle Work Zeude n'abandi barimo Mahamoud Ali Yusuf uyobora Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Minisitiri Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda ndetse n'abandi. Hafashwe umwanzuro w'uko inteko y'abahuza batanu yashyizweho na East Africa na SADC yinjiramo umuhuza wa Afurika yunze ubumwe Fole Esozima Nyasimbe, bikazamenyeshwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'abakuru b'ibihugu bazahurira mu nama idasanzwe izifashisha ikoranabuhanga ry'iyakure mu minsi 7 iri imbere. Perezida Ruto, Mnangagwa n'abandi bitabiriye inama basabye ko ubunyamabanga tekinike bwa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ubwa East African Community n'ubwa SADC bihuzwa, bukaba ubunyamabanga buhuriweho buzayoborerwa na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe i Addis Abeba muri Ethiopia. Basabye ko inyandiko zigenga imikorere y'umuhuza w'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'abashyizweho na East Africa na SADC zahuzwa, bikazemezwa n'inama y'abakuru b'ibihugu iteganyijwe mu cyumweru gitaha hifashishijwe ikoranabuhanga. Abitabiriye inama bagaragaje ko kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo bufashwe kugera ku mahoro n'umutekano hakwiye gushakwa ubushobozi burimo ubwo mu rwego rw'ubutabazi. Iyi gahunda ikazayoborwa na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyi myanzuro ifashwe mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika na Katari bikomeje gushyira imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere muri rusange. Amerika yafashije u Rwanda na Kongo kugirana amasezerano y'amahoro ku itariki ya 27 z'ukwa gatandatu uyu mwaka. Tariki ya 19 z'ukwa 7 uyu mwaka, Katari nayo ifasha Leta ya Kongo na M23 kumvikana ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro. Dukomereza amakuru mu Burundi, abadepite basabwe gushaka diplome, kwiga icyongereza ndetse na mudasobwa. Perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi Geras Ndabirabe Daniel yasabye abadepite bashya gushaka diplome, bakiga icyongereza ndetse na mudasobwa kugira ngo bagendane n'igihe kigezweho. Ubu butumwa yabutanze nyuma y'inteko ishinga amategeko y'u Burundi toye perezida wayo na ba vice perezida babiri mbere yo gutangira ku mugaragaro manda nshya y'imyaka 5. Geras Ndabirabe warusanzwe anayobora inteko icyuye igihe yabwiye abadepite bashya ko abenshi muri bo bakiri bato, bityo ko bakwiye kwiyungura ubumenyi kugira ngo bashobore gusoza neza inshingano zabo. Aba badepite babwiwe kandi ko mu mahanga icyongereza ari rwo rurimi rukunze gukoreshwa, bityo ko bakwiye kukiga
kugira ngo nibazahagararira igihugu cyabo bazumva ubutumwa bahabwa. Ndabirabe yamenyeshije abadepite ko inteko y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gukoresha mudasobwa kuko byagaragaye ko impapuro zitwara igihugu amafaranga menshi. Abagize inteko y'u Burundi umutwe w'abadepite batowe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu, bose hamwe bakaba ari 111 barimo 108 bo mu ishyaka CNDD-FDD ndetse na batatu bahagarariye ubwoko bw'abatwa. Muri Togo hari umufaransa hatawe muri yombi ashinjwa gushaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Umufaransa Steve Loyal amaze amezi hafi 2 afungiwe muri Togo. Imiryango itegamiye kuri leta iravuga ko iyi mpuguke mu icungamari y'imyaka 44 aregwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu nyuma yo gutabwa muri yombi mu myigaragambyo yahungabanyije igihugu mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu igahitana byibuze abantu 7. Uyu yari yabanje kugaragara kuri televiziyo Guadeloupe asobanura n'umunezero ukuntu yageze muri Togo agiye gushinga kabine y'impuguke mu icungamutungo. Nyuma y'ibyumweru 2 agaragaye kuri Guadeloupe, Steve Loyal yatawe muri yombi hamwe n'abandi bantu benshi ubwo bari mu rugendo rwo kwamagana leta ya Perezida Faure Nyasimbe. Nubwo ameze bityo ariko 56 muri bagenzi be bari bafunganywe bo bamaze kurekurwa. Cyakora uyu Steve we yashinjwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Nk'umuturage w'Ubufaransa arasurwa kuko arinzwe na ambassade, ariko ngo nibihagije kuri papa we kimwe n'abadepite bane bo muri Guadeloupe aho afite inkomoko kuko bo bemeza ko atari umunyapolitiki ukwiye kuba afunzwe. Trump we yohereje ubwato bwa nucleaire hafi y'Uburusiya. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse ko ubwato bubiri bufite intwaro kirimbuzi bwoherezwa ahantu h'ingenzi kubera amagambo yavuzwe na Dmitry Medvedev wayoboye Uburusiya kuva mu 2008 kugeza 2012. Tariki 28 z'ukwezi gushize, Medvedev usanzwe ari vice perezida w'akanama k'Uburusiya gashinzwe umutekano yatangajwe igihe ntarengwa Donald Trump aho igihugu cyabo kugira ngo cyumvikane na Ukraine kiganisha ku ntambara. Ati Uburusiya si Israel cyangwa Iran. Buri gihe ntarengwa gishya cyateza ikibazo kandi n'intambwe igana ku ntambara. Si y'Uburusiya na Ukraine ahubwo ni igihugu cye. Ntunyure mu nzira ya Joe umunyabitotsi. Medvedev yasubizaga Trump wavugiye muri Scotland ko igihe ntarengwa cy'iminsi 50 yari yarahaye Uburusiya yakigabanyije akagishyira ku minsi iri hagati ya 10 na 12 kandi ko nibatabyubahiriza Uburusiya zabufatira ibindi bihano by'ubukungu. Mu kiganiro n'abanyamakuru rero Trump yasobanuye ko afashe icyemezo cyo kohereza ubu bwato bugendera munsi y'amazi ahantu h'ingenzi uzwi nka submarine kubera ko amagambo ya Medvedev aremereye kandi ko ashobora guteza ikibazo. Yagize ati amagambo adukanga yaravuzwe kandi ntidutekereza ko yarakwiye. Bityo rero ngomba kuba maso nkora ibyo kubw'umutekano w'abantu bacu. Uwabaye perezida w'Uburusiya niwe wadukanze. Rero tugiye kurinda abaturage bacu. Ubwato bw'intambara bwa Amerika buri mu bice bitandukanye by'iki gihugu ndetse no mu mazi agenzurwa n'ibihugu by'inshuti nk'Ubuyapani na Bahrain. Ntabwo Trump yasobanuye aho bwavuga bwaba bwoherejwe. Tukivuga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden yemeza ko hazaza iki gihugu ngo hari mu marembera. Joe Biden wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 2021 kugeza 2025 yatangaje ko ahazaza y'iki gihugu ari mu marembera bitewe n'imiyoborere mibi ya Donald Trump. Biden yabitangarije mu ijambo yagije kubitabira inama ngaruka mwaka y'urugaga rw'abanyamategeko b'Amerika yabereye mu mujyi wa Chicago, aho yagize ati ibi ni ibihe bikomeye mu mateka ya Amerika, ibihe bitandukanye biri kuba n'ibyabaye imbere. Ni ibihe bidusaba kwemera ukuri gukomeye kuri twe ubwacu, ku bigo byacu no kuri demokarasi ubwayo. Yagaragaje ko Perezida Trump ari kwica amategeko kandi ko abanyamerika batangiye kumva ko hakenewe uburyo bwo kugenzura ububasha bw'umukuru w'igihugu kugira ngo atarenga imbibi. Biden yanenze inzego zimwe na zimwe n'ibigo binini by'itangazamakuru kuba bidahagaze mu kuri ndetse nenga politike ya Trump yo kwirukana bimukira benshi baba muri Amerika. Yavuze ko ubutegetsi bwa Trump bushaka gusibanganya ibyagezweho n'ubutegetsi bwabanje, gusibanganya amateka ndetse no gukuraho uburinganire n'ubutabera. Biden yashishikarije abitabira inama kugira ubutwari bwo guhagarara ku kuri, guharanira uburenganzira bw'abanyantege nke no guhangana n'ibikorwa byose binyuranyije n'amategeko bya Perezida Donald Trump wamusimbuye ku butegetsi. Na Amerika rero yanahagaritse viza z'abayobozi ba Palestine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafatiye ibihano abayobozi bo muri leta ya Palestine n'umuryango uharanira ubwigenge bwayo zibashinja kurega Israel mu nzego mpuzamahanga. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko abayobozi bo muri Palestine batari bakwiriye kurega Israel mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu gihe hari gahunda zigamije gukemura aya makimbirane mu mahoro. Iyi minisiteri yasobanuye ko Amerika izima viza abayobozi bose bo muri leta ya Palestine n'uyu muryango uzwi nka Palestine Liberation Organization bashaka kujyayo, gusa ntiyatangaje amazina yabo. Amerika yatangaje ibi bihano mu gihe ibihugu birimo Ubufaransa, Ubwongereza na Canada byatangaje ko mu nteko rusange y'umuryango w'imiteganyijwe mu kwezi kwa 9 uyu mwaka bizashyigikira ko Palestine b'igihugu kigenga mu gihe Israel itahagarika intambara mu ntara ya Gaza. Amasezerano y'umuryango w'abibumbye yo mu 1947 asaba Amerika kwemerera abahagarariye ibihugu na za leta kwitabira inama z'umuryango w'abibumbye zibera New York, gusa ntibiramenyekana niba iki gihugu kizayubahiriza ku badiplomate ba Palestine. Amerika imaze igihe kinini irwanya ko Palestine yakwemerwa nk'igihugu kigenga. Isobanura ko gushyigikira iki gitekerezo byabara gushyigikira umutwe twaje intwaro wa Hamas uhanganye na Israel muri Gaza. Dusoreza amakuru kuri Zelensky wasabye ko Putin akurwa ku butegetsi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gukuraho ubutegetsi bwa Vladimir Putin mu rwego rwo gukumira ubushotoranyi bw'Uburusiya bumaze imyaka 3 bushoje intambara ku gihugu cye. Zelensky yatangaje ibi ubwo yari yitabiriye ibirori byo kwizihiza imyaka 50 ishize hasinywe amasezerano ya Helsinki agamije kwimakaza ubufatanye no kubana mu mahoro hagati y'ibihugu.
yagize ati nizera ko Uburusiya bukwiriye gushyirwaho igitutu kugira ngo bahagarike iyi ntambara, ariko ibyo ntabwo byakunda mu gihe isi itabanza guhindura cyangwa gukuraho ubutegetsi bw'Uburusiya. Ibi bishatse kuvuga ko igihe bwaba buvanyweho intambara yahita ihagarara, ariko mu gihe intambara yahagarara ubutegetsi bw'Uburusiya butaravanwaho n'ubundi bwakomeza kubangamira ibihugu bituranye. Zelensky yatangaje ko imitungo y'Uburusiya n'abantu bafi y'ubutegetsi bwabwo ikwiye gufatirwa yose ikifashishwa mu kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ibitero bushobora kugaba mu bindi bihugu by'i Burayi n'ibyo mu muryango wa OTAN. Leta y'Uburusiya yavuze ko ibyatangajwe na Zelensky ari ibinyoma kuko nta gahunda ifite yo gutera ibindi bihugu by'i Burayi n'ibyo muri OTAN. Nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Zelensky usaba ko Putin yakurwa ku butegetsi niyo dusoreje aya makuru agezweho. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye, bararikira gukomeza ntoya cyane zigura uyu munsi nawe utura utekanye.